ner malaken yam biya kamal ka Nuer online TV channel to kon ka jom kon lingwa me ke kui kwar en rode la vice president nyandeng she Dr. John Garing de Mabir kene wudi shal ke general oyai deng ajak te ga jom sha kwen gwasa me mgor no banyo ga yakel jawo chikana kwen gwasa me mgor liang ken chika wore wicha ka Uganda kudut ko menchal ke Museveni la kwer Uganda ngai konde ala no kwer Uganda ramkel mi mruach kuma South Sudan tama ajen youth kin ma yadi no werene lelne me tenina ajen Ramadan shi South Sudan te je shape no ngai kon madan let Museveni jere wicha ka Juba would check me kan jen would cheshot ken lati nyandeng kene oyai wa ken chike jian chikan wore wicha ka Kampala shiko duɔl ban jome ban jelin kela kan konore raje me mi jira me jidit gore jen wo jen der subscribe ka der notification bell der jetwan ko mi shete kala mi shi barida shamala shube kaji gwaza dana payla rech bana jome bana jelin kel ka do dana dong de kon link ja gore no jen bi jen yoga nasin ko ken wude me jen shale o yai deng ajak ramkel ka all out group mi kuj all out group Canadian content cha banyrar kamale cha tan karon kina dangro dwal badek ron kina dangro dwal badek gwade dane cha mal cha tan tin Dr. Riek Machar kene kirma yadit ci kon yala ngajene ajen mala kwala shole revitalized peace agreement dane cha kule lokan ta me kirma yadit an all out group me metiwu de me tan mishal go yai deng a jagane jen cha jen yo ka Kampala meni nyandeng ba washi ko jigen binemi ke kwar ndanan keb Uganda shiko right ke kum Uganda re wika Kampala karig diala kondilat ko rodien re duar ka South Sudan pin kirma yadit kenyam ala udi shalga Museveni me ajira madanan tame roch mangai kondiala an go jente ka lwangone ajen jak Dr. Riek Machar ko ba yeno ajen ramdana tiki influence ko ba men shall ke Tumaini peace initiative wude me shall ke oyaye ramkel ka all out group kan bonan shall ke UPA United People Alliance bona to ka de sharen kep kel chikende ni ken social United People Alliance la ke bon to goal de share kep kel te boske pagana mum ajara mena ni kan kwanya no be de dien kel ma de ni ken dial kamen shall ke Tumaini peace initiative kam ga jarara ni lo shere ke hope dun South Sudan ko mi tidial mi shika dakpin alo chetel gwam lat kamal ka je so le Tumaini peace initiative dara mal dara jen nyoko mu luje jogo jen chwala hope ko jemo Tumaini nyo da na hope ko do bdan inshallah ke je me chaje kamrar na mo wa tikin mi yadit ke 10 minuten Tumaini peace initiative che bejoje no jen gula millet kirma yadit ko be espele mayo ba je marginalize quickena ke ba ka bot ka do mi quickena a do mi mo jak na mal en ke transitional government ko be janke je jen mi na ne ba we charge schedule charge nang niam cha mal cha kam niam men me da ne chala de no mi ke Tumaini peace initiative ba je ba mar ba nyo mu lo je tin ke dole ba nyo lo tin ka pai dok chang jan dang ro ngono pai dok but che be kan chang jan dang ro ngono pai dok jen chang da na shu kir me yadi chama che be yot ke je me yode kume espele mayo keje na kajen gwade dane she me Tumaini peace initiative me je kapchong chukene dialo kene jogono ba dolmo ba jela ka chang ka jandang ro ngwan ka pai diok ke kan ko nin to bana ka paira ka pai diok mo shu gude shal ka bol mele shu ye blat kwar ka la vice president shu wane ga shu je wuja waje ne me tactical keje en tactic mu use ne je ko benetin kon tin tere wike South Sudan be cherken be bat ko be power ke liu be je consolidate ke be lat gwas ke lo tera me be power biti shu ne dialo shu yortong mi lo entamen Tumaini peace initiative no mo balan ngode enemi ci Dr. Riek Machar chaje kula lo nyere wike South Sudan alo chaje kamrar ko ntame te ko ger kan Dr. Riek Machar china ro ko mi chala Tumaini peace initiative no en kan Tumaini peace initiative point bon ken ala de ni ken dial
chiga defect ajen dobe dane gor kene je stand yen namene tactic kene ko balar no kene teken ketiman peace initiative ba which Dr. Ring Machar kene ne dial kontek spele mayo ba widien ba je kulwil anyo ko ngai ke je gwanu alame chikirla ne ken nyam me dane time kamal ke 2018 te mi chala da wuri shal ga Michael Makoilo ajene shine be men let kel ga Dr. Ring Machar nyok chine kuma kel chine be mo mat nyok achang bene ben kel ba bere wike South Sudan bere wike South Sudan ko jene citizen South Sudan duno chine transitional government chine belat ke je kel ko chi kirma yadi chebe nyok kami let ken kel ken Dr. Machar jen do be dan yikan lat ke je alo transitional government a symbol legend show teme de lat ke kwide jen lena nene be god be benete mal malada ba ka jok no Africa Union bono no ba ka jok even European Union international community kelu ngai kan tara na me ko chikan la da gwani eno shine bilet kel ka doctor ba da symbol nijen gorno ba Dr. Machar ba ja kapchu mi gane kaban tama atel wa yen ka jen robe dana gor kana so tar mishal tama peace initiative ban man chukule joy gwasa me mi nyanden ke jiena kan jen wuri shal ke o ya che o ka Uganda ko ngai kana gwano chi mala tama che je ne de ko ne gwe ken o de doinga pin shi ka bom ala Nuer y army chianga jeno kurcha to ka western equatoria cha western bargazal cha ken ne to ne shikan boom la ka joike me na bin ka greater penal state cha nasa cha je tyap anona cha gujen wo ba je rep ke di jodien a sheng ne me shi point den kene ko lan wore we kan nasa shi ka request la no ne no ka unify force jukir ma yadit ko ngejen wo unify force zero ne jen ko ngeja tactic makele no ngumbelel afterward kate di ale kone lade tuman mishal ke national force a symbol legend shi to tene de by integrated adwo mi mo be kuma spele mayo be je destabilize ke je ka be je dismantle ko tel chebula wo wonyam chimgi ko nan tama che kuma spele mayo ne ko te jubu che ka yen kan dial anene tin content raar duno me ramaken tere wiki jubu right now rammo take under threat ajeno birodu latka kum kirma yadit ki bilar no che defect Australia mayo komi lar no ngore ran Australia mayo kai kan elegance kan latka jen kirma yadit be yen chene ko de lo yen ka to shal par quality kan ko tere wiki juba mguyen ka opposition in government lo ke haji ni ken ka Australia aji but kwa kale use lo ba woto kum Australia mayo jaram dana gorke no balat gwa Dr. Machar so na mo cha zero mi chin wari ga bom la wari jejin bo shi ga bom no shi ga kuma SSPDF shi kana joj antama shi kan ngaje no she fail so gorke no bika right nyok ke wude shal ka me Museveni ko do brande malder ben ke je ko shi te dia le ko ne ken ko on shi ga fail jang la kana duɔl ka war gwanda content tikaten ngane je gwano 90% rewi ka South Sudan akan kebamo so tika duɔl ken secret meeting lat ken ke atela Nuer weutin tela ne ko ken tetetin so ngai ken kon lat ken ke tactic ne je ne content cha cherken cha kula bat ala tele ka idea ka ko lat ka rudien ken ko na chale Nuer wew ken Nuer yone so no mo je nane kala so mi nyanden ken wude me chika je no chika Kampala dio je chi alinga kornin te chi won go jen e chaje yen dore yes chaje yen dore la tok mi yen je dore chalo no ngum sholel kut Uganda kwer Uganda ni Museveni lokaje so chude mem chalo yae kan jen nyanden chi gen chi kan wi Uganda ko ga dol ka wude chalo Museveni me chi kan wo right gen go dor kume shabech mitele jidde jen tama tele jilwang re ka South Sudan cha kondial cha ne dismantle tele joda millenga tele ramarit so South Sudan tiako jen ba collapse no South Sudan nearing collapse ajene chalara opposition officials ko gude me all group charwajen go South Sudan tiako be dak tiako be tool tiako be pen lo che binyo ko mloje re malka chiken jo mo chiken kwen badawa kwern la Museveni telemi chala tenene me wa cha pelije tele mi chalarke chiko right pan brother wa tele point tele ka agreement mi chiken latpinya no ba lelidi ko ngode chime gor ken jang already she fail so ne me jom shalat ka ta dan len ngwarudin ke je general ajak ramkele members of the Sudan People Liberation Movement ke spele ke jena former security minister che kit je gwanya no jene ku nation ko janang re kormidit Jen Chelat Guazemenene is accusing Kiir government of driving the nation toward chaos.
ajana gur kiro be which be jadak ke li ko do dana chelat keje ka to go re de shikir mayadi te which jadak gwade dana gwi jen wodaje longa muko yo control ntama che kente longa control ajana ku ina nena work arrangement management wuri shalga Dr. Martin Lumoro wajen kwa jongni jen wo wala no te ka kant ne nuare to chok bangwan de chunkel tiji chunkel ke kir ke kan nang baro de chunkel ke kir mayadit so ke ti chalga ke unfriendly ke chalga friendly kenete ke bad nuer ke good nuer agenta danji kena categorize ke je jena kwa la nuer community ne wona ne kene ti china level agenta dane sha kon la de nazi ka Germany gwada dana gor kano biki juice biken kanek lakin section andana gwi kana de kana makarwa la kana sailan bala do jitok duele me acheng man ka dorkel metken ka kon jitok duele me chicken mera kon so biken ito biken ka onak yo biken kulo bi jegjok so mlen ka linkin store reality memi lakan memi chaben ko nakan ka lakan ka chwanye dueli biken ko onak ko te kan wala ro ken ka jimala no antama kan wala no binenyen ke kirma yadi the same thing happen ka juice ke gwade dan te ke juice lado tele kare ke kume medane erwech ke juice ko ken te guje no ken malat ke mejiak so chwa kan dial chwa ne dial wa na ka men me ane ko ken te lado ken te kel ke kume Germany gwade dan titler te kwarga chwa kan dial nang re chamber kam wa ka naktin ke jas ajenta dan chale bel keje cha guje no man chala da Dr. Lumoro chia chong a gorko bikan war bikan ganak but bikan kul nak section ka section ko tin wela ro ken merken ke kuma jen do dan la nakana so bunwer ba yu jeg den ba no ba nyo jeg den nyanta dan de tin ma ba ga tu gone so a systematic way of killing innocent Nuer people in the long run so michin war michiken gutin ngum butuok so na me bering midid be to jen kwel ne na win ne de contil officially jane ko ajaka jang nyandeng jang jen che Dr. John Greng de Mabur so wo ka ke wudi shal ke museveni me ko melade be so sudan be jedda ko chin wari kan bunok mandan le ro de changte kan wari chi defect titekel ke kirma yadit bangwang abuga lunjok kamandan en chakel pin wode kan deten buga nyogo mamet ken kan wari kokien so ne me jenda na go de nyoga yekel kwa lot kan kokien ko bi ken juk na men biata kamal bye bye